kaisa sikun sa press meet khaina bagui norma nungjaka karon bwskango 16 tarik February IPFT Foundation Day khlaina thangi tongo sung omo 16 tongmo Foundation Day engnai o Foundation Day o ang jotono sara Tripurani IPFT Tripari IPFT rokno kobogo o pandao phai manjak phaina bagui taklai hingkangke sung khumlung narwa nuai holok khlaijaknai lai thangnai bisio hingke sung sulaibari ispilak school filok khaijaka taklai hingkangke khumlung ni nuai holok khaijaknai tei oboni bagui ang joto IPFT party ni joto brotherhood organization rokno ang kobokjago o chini IPFT 16 tongmo foundation deo khaimanjak phaina bagui ang kobokjago tei ani logi tongo tini o press khaitini party IPFT IPFT ni bede vice president sin Konok Tripura tei yang office secretary Robi Debrma tei AGS Prodip Debrma tong nona dini pano sab manjak nai narwai okra ke sab manjak phainai narai okra hisabai party IPFT ni president sin Boronggang Sar Prem Kumar Riang tei Boronggang minister Suklasoran Nuatia tei party ni joto vice president tei brotherhood organization joto president secretary rok hai manjak phainai